Bikwa ko lango utatinzeti kukuru tinguso ekeda izingbala kweswa kinatereti limo chalandali tia kota sangutie ti lango ti laso na yanga ti kodo njuni gango na ala na yati asangutie kota kamba ti sanguni aike tongaso na pekoti akbali susi atambula na watati amdafo ko susi aike na yati kodo ti lavakaga aike amulenge ti kodo susi ala yake agbenegbia la so aka muzuvoko so akena ti kodo ti vakaga si londo tongana zo oko na yati zo ati ferti titine alangbala ko eti salangangu timu mamboko na amulingi tikodo susi aikina ati akpali na baginika aikete titene so na langu tilaso ala goda titene amu ambini wungo tu akofro mingi tonga so na ndukusati gbenigba susi akibatene tala so eti ngangu sinala titena mulege na gbenigba ni tisara ko eti gonduru na tereta mulingi tikodo susi aikina ya akpali andaka na tereti yeso era tene apimba bendele tikodo siti be Afrika akinga na ko zumbunga tinda pireti langu tilaso si amuzuva kosa kesar kusala nambagi tundu kusali benigba so abatene tivungango asango agoda titene aya bendele tikodo siti be Afrika na uzu si ala inga abia lombe matangani atambla fade na gbeleti wanganga Evaristo ngamana so sileke gbelekbe so kebatene ti asango wayanga ti government tikodo siti be Afrika ngana ligeti sango ta wanguru fade yake kundu so kebatene ti ayeti andara so tene jeu d'échec si agoda titene alungula yanga ti akapati angati aita wanguruso polele kapani akimwande leginala titene asoro ampumba wanguruso alimbi titene asarangia na legiti so aretene jeu d'échec akigbeligbia erite donengo si aduti nanduti akapati akusalani so akakotakambati sangoti egigofadiso na legiti asanguni okono oko Tifanuse njuni gangona la na yati asango ti dalimo ti kodo seseti be Afrika tongana su itenenala benegbia susi aike ba teneti asango na kodo seseti be Afrika wayanga ti government Evaristo ngamana aduti fade na lango ti la so na duti matanga ti yango bendele ti kodo seseti be Afrika na uzu tongana susi kapana ke tambula la ko bika oko ti ayenga oko aike kapaso fade abundo ala kweswa kesara kusala na kubutulo ngana so kesara kusala tongana munjuvoko na legiti vungango sango na ndukusala tioko gbenegbiani ekizile gina itache Gladys ngasenemo nga na role meilleur mande kuzu so duti fadi na tereti matanga ni tifanaye akapani atambla fade tongananye Lapwe na bikwa oko so eke tambula na kodro ti be Afrika biati kodro kota wa fango beti foste akonje to adera lo muyanga na agbe kwe titene na ndokwa oko ala so eke saka kusala na ndokwa ni alimbi ti yo bendere ti kodro ti na nduzu ndalini beleg so abatene ti asango na kodro ti galo eke wayanga tingu bia pakara Evaristo ngamana lo dutila so na dapele so na liti matanga ti bendere na dafono ti be Afrika agbata ti bongi ala so kwa eke sa kusala na ndokwa so abumbi tongana zo oko ti egbia so baba buganda azana ndo kodro ti be Afrika Biogbe Evaristo ngamana lo mutene ti gonda azo kweso asara kusala na ndokwa ti lo ndali ti yanga so lo munala ti zi azende na yenga oko Bieti munala singila ngba so lani tona bimu yanga game tene e bumbi tere na laposo ti sara kusala ti kwati kodro ataso si na laposo so onka igona tambula ti kusala na kodro wande biba ala sara kusala ni ala sara gina radio na laposo so ala sara na television ya ke kusala so ki zana sese na ngoi ko yande jani ya quality bakuru ti kusala na keda na fade ki ba yake na legwa sitene wara bakuru ti kusala soko ta mulegi na la tene ala sa kusala sa na legin na pekoti barango drapeau so barage fade ki sara ande renoti cabinet ela be unda na zokwe itene ala sosi akjunati reno pa akirando kusala sala itene ala sara kusala sala Isara kusala na yati mango tere titene eduti tongana aita oko tene ti maingo ti be Afrika.
na pekonikete gbelegbia Dr. Evaris Ngamana ayamangana kubuti kusala tulo gina kuzungunga tinda pele tilango tilaso mbene bumbiti a mulengeti kodososi kenati bada timungo wangu tikonomi ngana ti nzuri duti ngana yeso anguruzo sona ngati muzu franzi atene conseil économique social et environnemental so ke tikodosi seti Maroc na tabla tukusala na batati bongi analiti kunduso ake Abdelkader Amara susi ala timbitere na gbelegbia lisuroni mingi aluti na doteneti akamba tukusala ti mamboko na mamboko na puputi akodo use mbili kodo tibe Afrika ngana kodo seti Maroc titene igonala yo mingi pepe ekema ambage titene susi gbelegbia Dr. Evaris Ngamana atene na unangondo ti itati susi ake nambage ti yango tibia Conseil économique et social du Maroc. Dans ce cas aussi, il y a d'autres conseil économique et social de Afrique. L'année dans d'autres parlements qui ont ça pour ça et c'est l'année nous petit séjour dans la membre observateur du parlement SEMA. Nous là dans le Galabangi. Si vous avez un président du Conseil économique et social, alors on va se bouger les capitales pour ta bengolingo, tiens, contre Afrique quoi, soit que tout ça de la Bangi. Et le gars là sur le terrain là. John Kusati ma pour ma boko so isarando et si on danga aussi terrain bimu ma boko na yati le kengo gereti kusala so ala ke sarande na sisi Bangi. Ni là il a le pic à patara mingi andoti so ba kodoti Afrique quoi et mbrimbi akodoti be Afrique. C'est à Krangiana là c'est tembitere c'est matériel na dosa gercha kusala soko fadigi sarande ina lo isara kwa la sopa donc so mitene tango so mbima mokonzi ti parlement sema ina lo sara kusala et comme akmene dynamique solanizana CCAW lego kona conseil économique et social so président Paulo Kwarandoni donc ala yida tene nango so agati le kande kota bengo lingoso ni oui tene mo maboko na la ataso simbiki bele piaso et bando ndotia sango fadeso mais akigina legeti mungo maboko timisi fade kusana kwa ketamulande nzona Solantima ake gbelegbia Dr. Evaris Ngamana susi ke bateneti a sango yanga ti gouvernement sur le timbitere fade na la so agana iriti korose ti Maroc na legeti kubadda timungo wangu so ke bateneti nzuri dutinga na ekonomi ngana yeso a nguruzo ingwala ko na sango ti kodo ti fanala so a gbelegbia ala susi ake a wa kusala ngana la so aka mulengeti korose si susi ake na yati zoati ferti so ala ake na batati bongi ala luti tenala muna lango tiraso lango tatinze tikukuruti nkusweke da na batati bongi bini ungoti kofro mingi susi ala mu na gbelegbia so ke bateneti ala suyeti ngangu asinala ngana la susi ake bateneti lengo songo so ake Joselina be makaswi ndati mungo akofro so ake timu lege tatene biani na gbelegbia titero leke mini tambla chukusala timu mboko na mulingiti koro susi atinayati akbali solani aturugutumba asara nambati nambagiti amdafoko susi ake nayati yakoroti la vakaga sigona la yango mingi pepe ekizele genalite alama pekoti asangoni avec mini bumbiso molingi tuwara nandoni Arnaud Dubai abazen so ke gbeli beso ke batene ti fango manga Herbert Gotron Jono aba gbeli beso ke batene ti tamblango na legi mamboko ngana rapara Ali Buba Hassan so ke batene ti lekingo ya ti kodo ngana ala susi ayeke na akota ndo kusala ti leta ngana amulingi ti kodo so ke na ya ti kodo ti ferti Seida ti tene afa njobeti ala dabiti amulingi ti kodo so awara pali na mbagiti amda fok akena budu na be eke akena danguti patriotique la igaiwara eriti a ressortissant ti région ti ferti igumi ti tene igaiwara kete maboko ti mona ministère na aider aita so awara pali na ti amda fok ana inga na 30 juin soir on l'a mis au palais andina mulingi ti kodo a ramasser a wande a kodo wande ti la ti bi palais na ndoti na ti trafic qui sera si pas si tu centrafricain à Kiri à Mungu à Galégé ni pepe quand il soit Sara si en kuta turubiche na mo legiti kudro na allié à la Londo à la Tumbala bien ko tu sais qui tena la so amu legiti kudro à la yeda pepe tena yito so à encore en c'est ferti ni la ni à la inga amu legiti ferti a organisé l'année conférence de presse so à la
pas Pibetala à la condamner à Choningo Bosso à il y a encore pépé il y a mon petit parti là et qui faut la petite sur la ça tiens à la souci à ça la Choniso à la Ounda na gouvernement titene a ya la place à la Kedda à bois la gare de votre Manga à pas Manganchala na legeti Mungombo so amulengeti koroti ferti akiri akimba kamba kusala lege oko na bangondo tiporo soti gbatibe Afrika fo sar konj toadira solo yeti sala teneti siriri lengo songo dutungo nando oko tongana angangu geret kamba kusala tudo tipusunduru na tereti amulengeti kodro américain ferti à la bomba diati koloti fana diati ko betene diati kodo tiriso akatimo ko tiriso akachani mangatiso na kodroso aniba a gouvernement ni ya on a gata on mingi mais la vision sur dia asara depuis le gala petit diati kodo le petit diati kodo Centrafrique quoi à manzerando il gina kodo oko koloti akana nzoni legi awel zukwa gonda yeso passer na Centrafrique zukwa gonda sala so diati kodo sala mangati mayengo Centrafrique akenjoni une chance qui tenait zukwa sara ye a ganzoni iko negeti kodo ti Centrafrique tindangoro timbegeti ouest sud ouest zutu habitué na paix i batakodo ti to ngale bata para kwando fadi i manzera ngona fokoti e fanala so na pekota palendindi susi kodo siti amdafoka onda ndokusati benigbe soba telechala suiti ngangu asinala na bebebe ngondo ti José Ani na be makasui angala poti sara kusala ngangu na legeti mini kunduso azana sese ti pusunduru na telechala mulengeti kodo so yeti ngangu asinala na yati amini alangoso ayekega ilondo namba getindo kusalti benegbe so abateneti mungo muboko na melingeti ko susi tongana pale asinandu talangana teneti lengo sungu tigo namba getindo kusalti benegbe so akebateneti seni ngana ti azuna ko seti be Afrika tifanala so benegbe wanganga Pierre Somse ayamba na lango tila suna kubuchu kusala chulo pakara Gido Ururangwa susi loeke na ndo tikunduti gogo ti dunia mobimba na ko seti be Afrika so ala timbutereti pika pataranga mingi na ndo teneti Pierre susi abateneti mungo mamboko na mulingeti kodo na legeti teneti seni ngana legeti njoni duti swa tenene mingi aba teneti seni na koreseti be Afrika Fabiola Tampon ngana macheteron sa duti fadenda liti dali moti koreseti be Afrika Timbingo tereso agati ziko tapikango patara na popoti ngurubia na sanduku nginza ti dunia mubimba yiswa yeke mu andelege chi tene akpingba amungo tene na popoti kodo sisi chi be Afrika ngana a wa mungo maboko na nduchi tene chi seni Philippe projet ti banque mondiale slogan na yi aba telemingi ya nduchi tene ti nzoni tuti ya zuti kwa enga aussi na tiso kwa tiseni amulege mingi na mulunga ti kodro ti wala kwa na ndo tiso yinga titene kwa tiseni biani abuchito na gonda ti maingo ti kodro maingo ti asewa bango ndo ti la fabibeti na ndo ti projet ni so eso ekeku fabibeti da changement so yé meni changement so yé tene gani akatenti assurance maladie so akembeni ngobo ti futango seniti so amulege na zokwa ti tene waratunga etene ngiriti seni ajinga motel chambeni et puis na gbeni tel chambeni ape so akembeni so yiti tene banque mondiale abuma boko na yi na ndoni teleti so teleti euro tene euro ajutina andoti datinga ngati kwe si azangba tene ko voro na betilege voro na teleti lege asonia euro so ka fazu bangbani ape nga aussi teleti azuti kwa tiseni so atia mingi na kodroti tene ba mai petit wala tuti quoi mingi a sage-femme a docteur a spécialiste a iso quoi là si faten en donné un projet fini projet so a moni et un ça quoi Gana mbage gwene gbe susi ke ba teneti ekonomi kamba ti kusalangana kusalati mamboko na kutabumbiti bendo tigigi Mark Mandaba dutina lango tilaso na ndoti mini kotakapa ti bungoli so abateneti pialo maingo ake bumbi susi ke dagogoro ti dunia mobimba sak mamboko na legeti pialo susi sar kusala nduru na tereti amulengeti kodo ekizilige na sonya mupengi anga na rule mande kuzuti fanaye tonga na sifadi bumbi so atambula
ndati bungoli tinda preso aikele gioko titene gono biaso siaka bando nanduchi ekonomi pakara Mark Mandaba ngana teretulo agbele biaso siaka sara kwa legioko na maingo titene pialo maingo agona legini ndani mbiri aike titene aunda na la sosi asa kusala nati pialo maingo titene alafa tongana yesi akusala kweso si ala sara alafa andani nga alafa tongana yesi akoforoni kweso si ala sara na kusala nga alafa nga tongana yesi ala kisara yesu si ya irini passation de marché ndali si sarango kusala ti pialo maingo aike gina yati oko bungoli sosi ala so sara kusala nati pialo maingo ala fachala tene ala lekere ambenya daswa irinya tene espace sur waranduti pikango patarati amaseka nga ala lekre yeswa irinya tene a centre de formation nga ala payer a bourse tene ti amaseka walinga na tia koliso angba damadango mbeti yeke malu sosi lweke coordonnateur national ti pialo maingo na ti bumbi su sara sa berebia mingi aga mbini ala bibe fabibeta la ndi kusala so projet maingo sara na ala ndanga tenti information soit signal à faire la quoi azoti départemental à bumbi tisala na réunion ti na kusala quoi et tisala mais que na niveau tala là c'est la que monter information à faire c'est sina kota zona faire c'est la relation actuellement so y baligi tisala bene kota reportage na dota kusala quoi ti maingo biani maingo sa kusala mingi kala mingi mais a information la grande mingi pepe ayene ak mingi ayata kusala ak mingi na iba ak maingo a réhabiliter a dati fango ye na amoningi ti wali centre de formation centre 6 chaque omene so maingo a réhabiliter ni na a équiper ni na kumba quoi titena a former amoningi ti wali na ta métier mingi métier mingi on balako quoi un métier ti coiffure, un métier ti mécanique, ti menuiserie, maraîchage, na yemigi. Pade ki balegiti sara ambena dossier nandoni kwa titene i présenter na ti dana betala pialo maingo aike unzi akusala chilo biani tonga sogi na nzeti décembre swekega nga akusala kweso si ala sara a on tonga so à 613%. Ene bumbi chala sosia kawa bungo kokotia wa botongo kutukutu tiko de seseti Cameroun sonalini aike mokonzini Ibrahim na mbili tambla chukusala na batati bongina la poso lango kotinze tikukuru tingusu ekeda godashi tene aba ndo kusala susi aike ti port autonome de Douala swake na korose tibe Afrika ndani aike tene ala bile chala tiba tongana isi afombala swake na batati bongia kisara kusala ngangu mingi timulege na la susi aike wa botongo kutukutu tisara tambla kwatala na ta lege ni divine keke sengana Albert Bambari aduti na tereti tambla su kusala so ndari tidali moti korose tibe Afrika Chimu maboko la kwela ndukwati adsoeke na kodotibe Afrika na yati akusala chino bumbi chi ala soeke batene chiyongo akumba chi kodose chi Cameroun ngana chi ala tibe Afrika agana mbini tambula chi kwa na yati ndukwaso chi fa nyongo songo na pupuchi ala na ndukwaso singalege yako nga togana isiale ikipimba sango kusala chala maboko na maboko ene chi kusala chala soeke batene chiyongo akumba chi gangona nina be Afrika so ango boni aike duti iyo ambasi miti Cameroun mbere président du groupe moitié transport chat transporteur terrestre Cameroun na syndicat SCGTC so président Noane aussi la loga ngana vice président chala litala ushura chala kana bangena mna tamati kwa titane ba comment petit tane le quoi alinga chala ngumingi so mes partenaires privilégiés ti ake Porti Douala minga kumba so minga kagana yarsia ake à travers Porti Douala Nirasi na gango salaga cause ici sara tete gai bara fini représentant du Porti Douala sa to na pokoti melso si kusatlo avunji nga aussi titana il renforcer legiti a gereti quoi titana Porti Douala balegi titana akumati yoyo aussi a gana bangi banda titamna saga da suna
kone apase zoni mingi na ifaso aikegi na ligi timungo na ala ameni a bakurusi kapa timungo teresu a kondani. La kwe na legeti sanguti kodo ke bumbi swaki na gbeti leta pepe sunenga timuzu franzi atena action solidaire osi ya godana la poso soa timu amini agbakuruso kaiti tengonga na iti tengo pepe na mulinge yindu sosi ake na yati kunduso irini ake enfant de vie kunduso ake na tibavaka ukuti tati bongi ndani ake tete na mumamboko na mulinge sosi ala limiti tutinga njoni tonga na ambati ala na yati kandoso ala ekeda Jiber Rodjan nga na Justin Kakodamba ake fana yepe koti asangoni Abakuruso bumiti ato solidaire so ki na linia ki madini kusi aganani aike aiti tengo abongo ngana ambeni anzenezene so afata tene biani ngangu so bumiti action solidaire aike na niti maboko na ala susi aike na ti pale na ti kodroti be Africa lega kotonga na wapata ngizati bumbiso akiri na tene et qui n'a partenariat na orphelinat depuis donc à chaque fois il qui bat un petit à école ça là donc en début d'année il y a soit qui manquait qui s'est tenu bas d'abord ni et puis na moment à Noël et na grande vacances donc comme déjà ici aussi na grande vacances à Wenu négatif ba aussi à Molingini soti ba évolution ça là ti année scolaire ça là aussi à que là soit paix qui gona qui ta kita kodro chi sara kita à yemingi di sensibiliser à zo nando cha gbatia atem si ton ala ba bien nando ti emblème ti bongo ti ikizada humanisme solidarité na entraide. Le seul kenaliti bumbiti ayinduso irni aiki enfant de vie afangiati beti loteneti mungo amboko ti bumbi action solidaire nangalo faso abakuruso bumbiso agana ni fadeke mumaboko na amolengeso si akinati kwale nanga mumaboko na kunduso ayambala na ligiti a demandé ndeso si ala ekinani. Et ça quoi na action solidaire a ninga na partenariat et à chaque fois ala la que mo boko na melingeso na ketin bisila so amengeso aga kota donc gia si singo na beti na kusala so kwa la que ça na terti na amelingeso et que il amengeso ina lecha la veni ike kambi bongo na mingi okoko na comité ti na la kwa ligoko pata so gana ne ike lungula ina mingi ni kwa idiko ni kwa inga na bo comité ti besoin tay so ke va ala so ke malade ala so besoin ti côté ti école besoin ti bongo e bana wa e régler na ni na la kwa i ensemble na la kwa ti te amingi so duti na ngiate na ala duti embrouiller na ya fini ti ala papa amene ngeso na ngiana yangatala na ngiana betala si ala yamba bumbi action solidaire na gango na agbakuruso na legiti a ingobia na legiti a dondon denende so ala fabi betala na legiti agbakuruso la ko bumbi action solidaire ki gana mbigitala so alibiti muna la espoir tenetisi dutitala tinango koko tatene biani jan ala oyongor pepe lamba getene timini sangu oko anga na lego chala ti faso kapa ti miningwe ti tokango pupu na kati susia ke chala so ake sara kusala mbili na irti eta civil so amola fafadisu na legi kusala atamla ni gina lapo sonda di timungo mamboko ti adjectif kaf ndati kapaso ake tatene biani timunga nguna la susia ke sara ndia kusala nduru na tereti amulingi ti kodo ti sara kusala ti ala na ta legeni ake kapaso atambula tatene biani gina tingia nga na mangotere ekizile genala tima pekoti asangoni nyati ngweti kapati manango iso ala kosa ko kapaso amande imbrumbre na legi social miti rokoto ala so aduala na finini ala so afaseleka ngana ala so akui awe nanga fanala legi sosi ala miti teni ala sara kusala na legi ti anjati kusala tala nyati mungo teneti lokota wainda so abateneti développement local lo yamba mingi legi sosi ala kosa ko kapaso mandayeni na legi ti unda so ala unda mingi na ligi so la fatata ne biani mungo teretala na ngoti mandango yesu paita ti so ina le bombi terena saltia GTIP CAF ti fanala kusala tala voilà rôle tala voilà responsabilité tala et donc akeyiso ake vraiment formation en tant que tel la paix mais agava de côté échange teneti so angangwa unda keda nandoti importance mbetitingu nandoti teneti importance mariage nga pourquoi tongana zo appui à délivrer acte chilo nga efa a état de lieu
les soucis et voilà, dans d'autres fonctionnements, à centre d'état civil. À avancer sur quoi si le ministère aussi à ça, le ministère là, le Ghana réforme Ngangu, à contrainte, Ghana défi. Ça c'est la quoi d'autres bulletins et améliorer taux d'enregistrement de naissance, non seulement Tchamenge, mais aussi à Wali, Ghana Koli. Nga si betala mingi na lango taso si ala manda ai koso si aling bitimule genati tene ala sa kusala tala nzoni nangala faso ala ki muti sa na kusala teneti awa nangala fa yeso ala manda ala limiti tene ala sa na kusala sosi aza ala nantoni la so ngati beti ya keso pour la première fois qui a kozo azo eliri na loti ya bata et ngati beti ya so manda formation so ateneso azileti na mingi tita ntongo na ikiri ni hata akodro fade ike multiplier na makunji tikodro qui multiplier na makunji tita na atombela asara mede sensibilisation so que forte na ndoni si fade zona zoinga tanemba ateleso akamulege na mingi tikodro tita wara mbetitingu ake senye pepe ifo zoa ikinambitingu si falemo ikizona tikodro na kutaka paso a kondani na ligiti atondo ti kiringo singila ngana atondo ti aiso si ala unda na mbigiti appartenir ngana angoro gbati tene amuma boko na la tene ti maingo ti akusala tsala singila mingi na la jan ngana Justin Kakoda ndali ti pekoti asango ekilondo na batati bongi ti gwe na mbageti amdafok so si aike mbilimbili na mbageti vakaga ti fanala so aike na lango baluse na ndoni gombaya ti nzeti lengwa ti nguso ekeda si mini bumbi so aling mokowara na popuni ala swaka turugu chikoro seti be Afrika ngana ala ti poto tilendo ti bendo tigigi asara mini tambula tukusala na mbagenika ti faso aike lo sule ke mokonziti a turugu chikoro seti be Afrika watongolo Zephirin Mamadou na teretulo aike lo sule ke komanda tiala so aike bateneti a kusalati a turugu ti bendo tigigi ti poto tilenduzu sosi aike ti MINUSCA watongolo Michael Asmi sosi ala sara tambula ti kusala so ndani aike ti tene ala gwe ti ba teneti seduti na pokoti akpali sosi a turugu tumba asara na batati amdafok asara si aminge ti amina mulinge ti kodro akumbachala abuba si amina mulinge ti kodronga awarakwa na mungo tene watongolo ti turugu ti kodro seti be Afrika Zephirin Mamadou afaso ngurubia akilango pepe na legeti a turugu ti be Afrika ti sara ko ti bata seduti ti amulinge ti kodro na legeti akpali so si ala ke sara na ngangu mamboko na la tibendo tigigi ti kanga amaka si wala swaka wa tumba akiri mbeni pepe ti tera sara akpali na tereti awa be Afrika si na pikango patara na aturugu ngana amulinge ti kodro swaki na mbaginika mingi ti amini aunda ti tena tokwa ungo ta turugu ti be Afrika mingi na gbata ti amda fox ringu ti sekando ti bata awa be Afrika ketene sosi kota watongolo ti turugu ti kodro seti be Afrika Zephirin Mamadou afaso fadala ke sara kusala ngangu ko ti tene asara si aini atamla na legini andaka Michael Asmi susule ke tulo ti kono ti bendo tigigi lo faso mungo mboko ti bendo tigigi ade anze pepe na mbage ti be Afrika sala ke mbala ko ti sara kusala mamboko na aturugu titene amini akpali akiri asipepe siti fadeso aleke sara legi oko tongana ti sosi ala so aike na mbaga ti bada ti mungo wango ti bendo tigigi aike fanala ti bata amulingi ti kodro mbilimbili awalinga na amulingi si akpali akiri awara la pepe iwara sango so ndali ti aita ti sosi aike awa vungango sango ti mbage ti bendo tigigi kojunu kwa titene gona legi ti ngengere sango ikigona legi ti asango ti awanguru tongana so fadi tene na la kota kamba ti sango ti aike kundu sosi aike ti be Afrika swaka batene ti angia susi ya irina tene jeu d'échec si ya goda ti tene azianga ti akapa ti kusala tala gi na bata ti bongi na mbage ti ndo ti tenga na ti lango susi ya Kiloje Plaza kapane atamna na gbebebe ngondo ti gbene gbia susi ya ke batene ti amasika ngana ai ti awanguru Héritier Doneng si nda ti kapa so ya keta tene bia ni ti tene bile ti inga akpimba amasika wala si alimbu ti tene amu iri ti kodro seti be Afrika na uzu na lege ti manda susi ya ke jeu d'échec Janela kwe ngana Rodrigue Fetem aduti na tere ti kapa sunda ti dali mo ti kodro seti be Afrika ala ke fane kapana tamba tongana ye lena tereti meza de sosi aza yeso ala lingi ti tene ala sara ngia ti échec wara jeu ti échec na ndobeni unwa so atondani ngangwa awa be Afrika sosi ake sara ngia ti jeu d'échec na ya ti bungoli so alingi ti puso ala yongoro ala yeda biani ti fa
agereta kusala social kesarani timulege na ala titene ala ngakwe ala lina popota la social lingbi tigwe tisarangiaso na iriti kodro sese tibe Afrika na timbeni kapa ti competition so adirine atene ti kodro wande na nzoro ko ti bongo ti vuru ala ke gilege titene ala fayamba aye social ingani na lege ti sosi tongana ala kindamba tala akemulege na ala titene ala ga kota na ala mainga na ti kusala warangiati échec so ala kisarani gageti ziyangati giata wangu soit fédération ti jeu d'échecs ati saïtika fédération jeu d'échecs a fait aussi partie de la discipline sportive soit qui na révolution africaine ati c'est là soit qui gageti ziyangati giata wangu soit la organisée na te open de bondi giata qui permettre la titenande à la détecter à talent et aussi à la sélection na bien meilleur ni soit la sélection nationale. On sait à quel soit qui na ministère de jeunesse sport et civil il doit y bundan quand bien là na mu salati il sera état de lieu na ifa kuta gereta sala ku fait doit ça ran tenti bangwale kita gereta mbiti salati titene à jundum tenti former wa développement capital humain. Il faut voir un entraîneur, il faut voir un sélectionneur, il faut voir un athlète, un joueur, la discipline de la négativité informelle, ainsi de suite, un moniteur, le plus haut niveau, il faut former là. Il y a un développement d'infrastructure, il y a une organisation de manifestation sportive, il y a un financement. Donc on sait, sur la salle qui a cadré bien à Kouta, qui est pour ça, c'est authentique développement du capital humain. Pas que ta masque gaming, soit que tu te la fonda, parce que ma masque c'était formant en demi à l'Ingwa, tu recollectes réduction trafiquée. Nous avons aussi été organisation de manifestation sportive. Il soit la salle qui soit des manifestations sportives là. Ça c'est à la salle d'accord. Bani, nando ding nandingi. Il y a ta contre teaming nandingi, tu n'as mis contre à ça en jarani la bani, j'en bola. Donc quoi tu fédération tout un de on a terre ça là, tu crées la ligue, on a attaqué ta contre moule qui n'a mis le côté de net à une soit jeu de sec na c'est ça donc c'est peut-être un gamin qui soit sur cible et on a pour ça la open tibongi na asangonda tilo na lege tinja cha wanguru akembeni ngia sosi amulege gina ala so inga ni zoni ko ti saka kusala ni pepe ya munga lege na ala so anganga titene ala mandaninga singila mingi na la jana ibanza so iunza we kojo kapati asangoti eti langoti la so eke gufadi so na legeti ngengele sango na lege tingengele sangoti kinayati ya ingaso a 11 simbini tambula so abondo ala so kinayati gouvernement ko rosisi tibe Afrika suna lini ake gbelegbe Bertrand Arthur Piri agwe nambageti batatimbaiki mbinga nambageti mungumba ndani aiketi tene alaba na letala ngala nduna momboko akusala ti pialo susi airi na tena CD13 so ake batene tile kingwa lege ngana agbara susi aikenayati akodosoka tinga tene ntuni na ndoti tamlati kusala so Josué Kobo ngana janela kwe amunga pekote agbenegbe na yani salini mutene ala vunga na asango njoni adakatitie igwawe ala manjoni singila mingi ambula tukusala so agbata benegbia moki warana lini belegbia Bertrand Arthur Piri so si ala londo na gbata tibangi na yati enga so on tigo na mbage mbaiki ngati kondani na mongumba ndani yake titena ala bembendo na ndo titene ti projet wara pialo CD13 so amulege na ndo teneti lekerengo lege ngana lekerengo porti mungumba mbikili singela na la mingi laso sara nziako lalani igagie na ndati nzeti moitié juin et laso iga aussi na ndati nzeti moitié juillet laso mbiga na itatmbi so ak ministre du transport ministre de sécurité publique et puis ministre conseiller na primature na solo bando andeti tenta babara na lekengwa lege lekengwa yeko et puis na collaborateur cha ministre ni encore koko iga na kota délégation bati ministre transport ministre de sécurité ministre ti conseiller mbinga ko iga na collaborateur ti surtout ak ça qu'on a terti à coordonnateur du projet ni tout iga wara responsable de entreprise ni wara responsable du bureau de contrôle ni et puis kapatarana
d'abord na dalango ti sous-préfet iwara tereka itisa sous-préfet aga monsieur le maire aga chef de groupe aga chef aga masika aga wali aga azusuku akasara kwa na sisi ti mungumbage kwa aga titini plus kapata ni pulele ti fani titine entreprise na bureau de contrôle afanayi nyela kwa tiena la sara ne atinze akosla ni pasige so tindembeso mungo yanga tungurubia ekingangu mingi aketonga so simo keba agbacha gbenegbia amu pokoti gbenegbia na ati tambula kusala so tiba na lecha la wani tonga na ngesi kusala ni aketambula na legeni nga tonga na ngesi ala so kesa kusala na mbageka alimbiti tene abata lango wara anzekwe wara ngu so si amu tene ti kusala so na mbageti mongumba so ake na mangbi kodro na République du Congo toni banda amena kwani agona dawa iba so kumingwa sisi ni so ira tatira semani agona dawa iba so le kamena da so ka du tande bat na bureau ti douane bureau ti bar ko bureau ti entreprise so ka du tande giti tena abandon ti plateforme ni tout iba gereta kwa ti bija fondation ya kwa ti londo na gigiel iba nga igwe iba na place la kalangu da wala base vie kwa ni atamla njoni akota machine so se doit na leka betoni so se gande dit na leka na plateforme so kwe a machine na kwa gawa a machine na sara test ni ambeni mundu poto aga lukwasiti na leti lukwasiti bagere ta initi lekeni et puis ibaso yini atambula nganjoni ngai tisa iunda mingi na entreprise ni itene a mwanga wakode kwa so kwa do sara kwa na entreprise ni si ambeni ngwana poko igboto meta litne ala tuaga et puis nga machine wala kota auto so se do sara kwa ge na ndo ti platform so ambegi na siao iunda na ambegi ni kwaga iunda na bouger pepe azo kwe angagi itatumiti sécurité publique muyanga belé na ndoni kitna la kwe swagagi swala ngba place ako ala sara kwani parce que mu retard mingi na singo tala na mungumba akotazo ti kodronga na a molenge ti kodro ti mungumba yambala nzoni si agbenek biaso a sara tene mingi na ndoti tonga na ngesi a wa mungo mamboko ngana la swake sa kusala ka alimbiti tene azama mboko tana kusala si ayeni alimbiti ganzoni biani akakuta kwa so beti biati kodo agage kujibini biaga ngurubia député akuta wakode kwa ti kodo agagbani la nige amumba eni afani amutala toni afani beta zokwa njere amningi ti mungumba amningi ti beko ti be Afrika ko beta la ngia metonga si kwa na gona ligi ni pepe sina tabla ligi ni pepe akujandi ti kamena kan ligi ni pepe nla imuyanga ngangu mingi na entreprise ni donc entreprise ni fato asar na yambe na tondo so si afa atenande na yati langu balota wana yati un mois so ikigande encore ya ministre so ko ikiga encore titni dutige titni bileti na duta kwani yesu yundo na entreprise na zoni tuaga ala mungangu na kwata ni kwe titene kwani amai imuyanga aussi na sous-préfet imuyanga na monsieur le maire imuyanga aussi na autorité ko na masekot na mumomboko na entreprise ala bileta la nducha kwani ge si kwani amai donc so ikigweso igaso ibaso quand même kwani atonda ti tamblangoni hada tambla ko njoni pepe na tonda ti tamblangoni donc ikitira ndege nanda tinze ti utso titne gaisara kota bungolingo ge titne ba si biako kwani adwati gona dawa parce que kwani abobeti gati kodro agbebeti mukunchi ngurubia abobeti ngurubia agbonga beti amlingi ti be Afrika kwe parce que ligue social akasara si economy ti kodro ti akamai ti gona dawa donc ilondo laso na beti na ngiala ti donti gona bangisa itatene bia ni pialo corridor 13 abagi giti tene amu mamboko na maingo ti kodro si ti be Afrika na ligue ti awa mungo mamboko tungana Banque mondiale nga na tangani kwe social kisa kusala na kodro si ti be Afrika